Menteri ubah kami ia katanat Arts and Culture ubah san bor Shulai hak arpau san tarik urempang ulalum ia kejialang bat ke he jong katanat Arts and Culture rengkat bat ke he jong ke Central Reserve Police Force dah kejing temu ban penkendria no ia ke ketem jong ke CRPF ke badan hak Tribal Research Institute Maulai Syakiwei pat Kijaka. Hakanya kejialang kebelalum do ubah san bor Shulai ledon rengkat ke officer jong ke Sarkar Jilla gibakan thup ya Commissioner and Secretary katanat Arts and Culture ubah FR Kharkongor Secretary ke Home Police ubah Cyril Dingdo Commandant bat Deputy Commandant jong ke CRPF bat kibai Habekran bat kenong pathai kubor hadin balawai kejialang ubah san bor Shulai ulong ba ulalum ya kejialang nak benta benyakran ya kejingdon kam ban penkendria no ya ketem ke CRPF nak jaka jong ke Arts and Culture ke badan hamaulai bat nakaliang ke CRPF kila menjur ban kendria no nak ne ke jaka tangba kilapan ya ke jaka sanpau akar New Shillong Township ubasan bor ulong ba ulakran syai ha kejialang ya ke CRPF ba an amla ban ajaka ya ki hadu sanpau akar hendrai ban plelat ya ki baken kendria no na maulai an ajaka san akar New Shillong Township ha kabalai akar an aja ke CRPF bat ar akar syaki pulit ke jela bat ke CRPF ken hab ha ke jingpet bat jingkmi jongki pulit ke jela Ulong bagi CRPF kila menjur ya kani bat kila penpau batang syuyo ya ke jaka kinyat syakmat ban sinai ke ketem jongki bat ken samino na maulai ubasan bor ulong baka Tribal Research Institute jong ke Arts and Culture ke badan hamaulai kadon ya ke jaka ke bahe hadu nyau akar tam bat ke CRPF kila pendon kam R. Prabhondrew akar ke jaka bat ulong hadian baladat penkendria ke ketem jong ke CRPF ken sesem ya ke rai ke badai ban le hakani ke jaka mentah kini lagi pansan bawa akar tapi kajing temu jong ke bawa ra susu sana bawa karbon bikin wara susu kumba arpu lai bu platun kiku aban pembun su CRP le si CRP hang le dia kebelah don ngidon hang le ke CRP kam kumba bitip ke CRP kam ko don kawe apo mulai haji ke mulai ka badi ka jaka jung ki bajan lal bagi yang mo kate nomor 1 kata nomor 2 kata kada apo Beaver Road kana ka ban harum office jaga municipal sagawe hang te po puluru gilagan on what justification that you are asking more another 50 acres? I disallowed. I did not agree. Ngamsya sanpo akar. Tong jong lajong melaban. Tagi di department jong melaban. Aduh mentah melaban naik. Tumen naik utas sanpo akar. Kataru free of cost banai. Tengah long itu uhe jong kiri mud lada be dan kam yang jaga negara itu. Mewara naga state government pet laga jong gayu te ada course of discussion interaction te ngilawan bet saka nomor ba higa te jaka hang te po mulai jogar an culture ti don bun ki proposal bengin sina hang tu namun taka jigi mentoy jigi pajba ki auditorium ki cultural center nak training institute namun tak asyat traditional dance kena kita don kuntu kita bubun bagi proposal tengilah suya poi syakawe in principle lalong agreed bangi mail san akar ngin pan san akar ngin aitang san akar kemud boot ya yo CRP bad ya ka home department mudi yegi state police kini syong lang hang tu ya kan hakane ka po sanakar bat kiru naga jinglut ke jong lajong kinsna hang tu bat ka state police kan sna ya ka kam jong police state police department bat bagi state police kin control lagi hang tu jadi CRP kila agreed ba hadin balayo ya ka jaka chatai sapo du Shillong Township. They have given the agreement within 1 year. Sistem ban sina kajimpor kijing sina pelati bimde benong sina amtala dep. Sistem at least kilapan por ke bakin pendep yang kita. After officially allotted the land to 5 acres only for both the state police and the CRP. Kin sina ya kata hadin beladap sina ki agreed ba hapo within 1 year bakin mida. Kin shift nang tai.
Nak ai kadau kini ki CRP ki pan haduk sanpau ekar ke cakap. Mungkin that's why I disagree. Ngam ke cimla sya. Ngakliki bele yu me apa hadusan po akar. Bagi orang mengikut apa enhance ya ka company jongi kata enhance in other part of northeast in other part of India you already have 3 camp, one in Laujen Rio Nong Tumai, one in Polo, one in Maulai Bridge. Sekarang mipan ni ke kajian ni mentasi kalau bet tang banweng ya kinang tidak po mental hospital na mulai hanya Melayu ada cakap siapa New Township. Telah kena agreement, they agree.